الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تمسك بسنته إلى مدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daan tanong abagan sa may ito liwanag agyang kaya makapantag sa kaya mamala. Kagi sabab sa kalipatan o sa bagi ko sabad. So kala ikipantag agyang kaya mamala nagukaya. Bata dilaboron sa ikong mga babayami sagyang kaya pakadaklang kaya okay tadi ka pa kukunta ka umadaklataw makaukit sagyang kaya social media na nadinyan mainang kaaginawan yan na kapag sagyang ko to mga tawa kiaroruan sa marwang o di na kiadaan sa kaya sa ayakataro Allah subhanahu wa ta'ala sa iku Musa alayhi salam sa iku Oriano kiaugupin niyang ko dua katawa bae na yapitero Allah subhanahu wa ta'ala فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Diyan ko to bae na ina ko kaugupan o Musa alayhi salam na siyugo uwama iyan at taluin ka agyang ko to miyugo prakano kaantanus kanyan kabalasi sa mapiagalabaka. Orian yan na diyan ko to bae na miyat tagal-tagal akya pakasunyan ko Musa alayhi salam. Aya piyakisipaton Allah subhanahu wa ta'ala sang kutwa ba'i si kukya sugo niya maiyan lagyan kutwa tamshi ala istihya aya buntal akaplalakaw niyan na kaplalakaw amamala kaya banyan din matatagal aginawa niyang kay kaya iyan o banyan sungay sumusa o di na kaya iyan o banyan pero sumusa sa giyang kutwa sugo ano niya maiyan asungin kakaantanos kanyan kabada si samapyan. Ginan ipiyagi sifatun Allah subhanahu wa ta'ala na ginan mambu imya kuris Musa alayhi salam aaya sifat yan amya aloy sa Quran na giyang kutatamshi ala istihya kaya adan amamalayan adna kaya yan subhanallah kana ba inaloy Allah subhanahu wa ta'ala kata idagyang kaya bae o di nakalayan hibangsa o di nakalayan hitamok aya inaloy niya na giyang kutwa sifat yan sa kanyan sukaya abadigyang kaya na sa kanyan ipinakamapur ipangkatan nagudaradat sa iko mga kakasyan ubay arga ubay na opuonon man agyang kaya nagkiadaan sa kapanad arga subay subhanallah ayakataro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan manuto sa iko hadith Bukhari agu sa Muslim al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah so tigyan su paratiya na labi 70 kapangkatan ayat tigyan a pinaka mapiasang ko to ang mga pangkatan o paratiya na sukatero nga sa la ilaha illallah ay pinakamabubaon ipangkatan na suka ko ang kakupupots ikulalan o di nagyang kutuanganin a pagpakaringa saon lagid o marsik o di na mga surok gyud pinakamabubaon wal haya'u syu'batun minal iman nagusto kaya na padsagyang kuto paratiya sa manuto na sa din sa kadaan sa kaya na kiadaan sa paratiya la iman liman la haya lahu da paratiyaw taw ad kaya iyan na paginang kakanong mga babayakan so Fatima radiyallahu anha na inis kanyan wa anton onon ipitet tamanan akaya o bae natigay na dinyan maylay sa mga mama nagudis kanyan maylay o mga mama dito man bu isabab so Fatima radiyallahu anha na eringan sunggiringan ko kalayan ikaya tamasang ko to maganyan din kawafat na piyamang ninyan bungkus ya kunyo sa dinis iko puro din dingali akan adiya kurun kailay o mga mama kay kaya kan ubayran kailay subidanakan gyuto na miya wafat sa kanyan na ikakaya yan aginawan yan iman to na subhanallah miya kadagadagalap kailay tatabita na kiadaan din sa kaya sa giyong kutwa dinyan di imatero sa giyong kutwa dinyan di manggalabak sa giyong kutwa nganin absun yan sang kaya social media kaya niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala taguin niyo sa arga sa mga ginawa niyo mga bubayami kagi kiarga kanong uaga matano agama Islam na argaan yusu ki argar kanu agama matano agama Islam ayakataro Umar ibn Khattab radiyallahu anhu man qalla haya'uhu qalla wara'uhu sa din sa makayto su kaya yan na miya kayto agyang kuta ka penanggilan yan wa man qalla wara'uhu mata qalbu na sa din sa makayto su ka penanggilan yan na miya tay mambu agyang kuto aposo yan subhanallah gi kala ikipantag agyang kay amamala kaya pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala makatitawbad tano si Korean o kaya pangariribat tano si Korean o kapkalipat tano pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala balasanon Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal amapyasum yamang makinagsaya nagusa din sa sumampay sa iko salakaw di salakaw si iko mga baitano kaansiran makapaginang ka ibalasar kanu Allah subhanahu wa ta'ala sumapyasang kaya dunya na sampurna sa alungan amawri.